Amasan zitabang hun pala pat pai petu ilal pa patin so henai Dr. Masa abanin Zilai official YouTube channel and tu dia zo si chibai kay kahile hat pi Vaiphei tuni holding da host kahi tuni holding video ahile zaum ta Dr. NG Seanbawi Vaiphei tu le tua District Hospital Churachandpur Head of Surgery Department apo pi kahi pakum tak zaka sir angin lahun mantam tak Zilai ke adinga lahun pi tok hi kakipak mama zingo Zilai ke sekin avelin kipak tu kang gani tu hi we were tezo sin doctor pa hi a background detail I had num chi dingo ka kincha tu hin aman detail de win a background self introduction I hunei pi kakipak mine self introduction kakibol man ama sapenin Zilai ke kengin kipak tu kang gen ma kula program hai tak long bol zikun kakipak mama zinga hap hai pi dan nai pi la isu min chai ha rim hanla ke hile Dr. NG Seanbawi Vaiphei kahi kapa hile le NG Seanbawi Vaiphei kanu hile langnu Vaiphei kaloinu min hile JMC now pathum kaniya pasal panile Pakuma mazing ala background so kim takin they get pika we were there nunga tam tak ating so very heartbreaking you might hear Dr. Pahame le hoy ma mazing ile lezi le tane ita abang hilele ina mini kisod pi ma mazing ki pakuma tu hi ka ba head de nom so hile tu le tu ala sep na hi bang ki bat sem la hitam and melkat brief ma di le explain pe thai de tu ka sep na hile specialist post surgeon ahi district hospital ahi 2012 akong sampana adik taka chu MPSC exam hi 2011 ka pasa joining 2011 December ahi le sepna tak chu 2012 April akipan ahi pathenin emal zola tingatin grade 4 hum kipanin le specialist post hi 2012 in grade 3 kalakai tawa tuhin pathin puihuna ting katin head of department surgery district hospital kapuk lai takahi to hi kum sagi kum get bel so tai kasem na kipa kuma tu le tu ala sep na chu levat genu abanin le educational background le ne fat kalak hino mo zigo lotin nal hong nei the hi mi tampi adinga inspiration la hi Hilelezi talk show kipat hi detail a bit ahead hila dingin neo khat la educational background again hila utsin kipa ko mina kipa ko me masapenin tu lotin nai ti te hi mi him ha na te hilowin pathin pui hoi na le pathin malzo na hi waken leng high school hi kampupi in Kalazowa children training school Kalazowa so 11 12 hi le then place of science in Kalazowa so chun prince again 2000 and 1996 in Kaladuda 2003 in Kalazowa is chun midang lai head goal in guidance lo ki hitin a lucky chom ma ai lo le head na kha le chi kan MBS o kha ting tao mi ting chun MBS na le sep theo se doctor ina bol theo se chu alaki bol go experience nei una lekin Emmanuel Hospital Association hi ka la joina chu anai pena ka la joina chu le Assam Karimganj district Mukunda Christian Hospital la hi ten ka la joina la concept na chun pathini mo zola apopa hi le Dr. Vijayanan Ismail hi amale thim thei tak mai gold medalist all India hi amanu ya kala section kaiding tampi experience ai pe timai katin chun e che kong set na hi le ne kum tampi kunga kum sagilam ki kang kal sema chun tampi ka set nong hin le experience tampi ho donung khan ji te hung nein cha khat ka nei zo ba hin easy te kong bola ji pg hung bola apat chun kum lam hung sem zo bin no pg ka zo in
Manipur Health Service a yung du pek kahi chu atang pia ka chi dan chu Kipa kuma ma singa la hardworking dancer ki muthe mo zi nei zo nungale in sunga mo puk na nei zo nungale na satak mai ale khasim dala ma pan la hung lak na je ka pathin happy na zala zi ding tu la hi ti chu aba ki he kita kipa kum tak seta khat ka hung dot me nom chu a hi le out of any other profession mo as a career why do you have to choose a doctor azik chu doctor iti phada hi le it's lekha I thim zika hi lo le lung lu zika hi thei zing hi po mo mi lung sit na happy na ne ngai mo ki pi doctor ta ka ngai mo doctor profession hi chu bang lung gel la ne zi profession hi la choose hem pa kama lang gen so adi ma jing ha mi khen khat in chu medical profession hi chu lucrative career mo ai lo le polam betin akian saka chule ke muda ni chule ji like en heading ai chu hile ji career hi ji professional lo na ding ai chu calling dan deu khat ni ngai ka sa ajik chu bangtin tile accept be loin asim sung le haka alu le haka asim le haka chun accept le haka ji ga khan calling nei tak ai lo le ama mimala zito gola profession hi zona ka ai lo le kalung thimin commitment khat lo le chu le ka je ka ai lo le mo apola ma lucrative dewa ai je ka ai lo le ba khat respectable hi je mai alak di chu kem chu ke bai ku ko amasan le ni dang le ka legen bai vi10 career counseling ale ka legen ta ji missionary to gola calling khat me lo chung chu ama chu thiem nan tin hilele success tak ding chun ama denga commitment da calling tak chu apoi mo ka sa la dedication to la hard work hi na hi chu athu ka la he le tu ni nang to iki ho ki patin ti tak ka gana sep hi sem le hi ti ka mu thei zikin ka ki pa mama singa entu te zo silia ki pa ka ki ne ma hun aban khat ka hung dot pe nom cha hi le ji ting la hung tum thei na ding hin bangulin la struggle le mo azik chu atang pi ba ge dingin amy ti le hin 18 tang mi hi career guidance tak ka thei pu mo inu le pale a blank sing a subject le bangla ding hema ki he pu pol so mi exam ting in le mark imu tam deu pian kha kila yeng hi lo le college imu mu na khana kila jing se ka mo ji ka chun nangin bangolin la hung struggle la medical line la hung choose mo bangola la hung sep to a hem ti pian kha ya kha eba gen pi le chun ke pa ko na ji medical la ma hi ka lungbu na hi chu high school apata hi ambition pivel akizik line nidang lai chon prospectus belin so aim in life to doctor kizik sek thau chu hi helele lung thima u tak na aung pin na chu hile kapu pi kom layun christian hospital lo ma zia ahung sem te kha idam lo phale ba ki mu second mo amao omdan ana sep danu ele ai khoi ma jinga likhan kinle jitu gola ka hi uchun high school apat ka ki pat nga hiti ai hile dan la again golin nu le pate chu tulai khang hi kalawin ableng ma jingo na doi a hi lo le hala sak chu la choose the ti ba hi le kan chu ulum thima decision kala ji amao sep na par khan inspiration tam pi ji na par khan science lama hi ka hundu lung lu pana atekin biology la hi ka lung du da sibak ma chun ong ki sim to wa hi le biology subject kha awaites atam ma jinga adang chu lung lu na le chemistry physics ho chu poi ma jinga le biology hi hoi ta ga I lung du da ama ko hoi le chu adang ho kha hung set to in mo hung backup to the hi je ka chun tu ka wa genom chu hi le medical line lu na hin 11 12 ai ki pa hi ke yel da nen chu neu cha abai gi ka sa dewa ajik chu bang him ti le a foundation hi high school ki pa hi hoi ka sa bang je him ti le 11 12 hi
preparation na dinga chun chom ta loi ajek chu bangjem tele science foundation nei na dinga chun high school la pat ki pat ngaya je ga chun tu elama I bol dan chu bangem tele class 10 result ki anin tin class 10 chun science lama ahoye hi le mo ki hu ti kha chu ke wak ngai dan in chu awai ge dewa chun 11 12 chu tu lai chu all india competition ita manipur be elai chun manipur pumpi ki compete hi tu lai chu all india need bol ngai hi ji khan I foundation hoina dinga chun high school la pat ki pat ngai sama ma jinga atu tele 11 12 chu preparation chong hi hella tele ki sing sat na ki pat na cho high school hi le chu zilai te tam pi lo ting din ka cha ki pa kum tak zaka tu bak holim na ki pat chun le zil lai te adingin zil thak ding tam PAP high school ki pat I aim in life ma ilung lut na hi hoi tak cha GP ding hi apoi moi ti chu doctor pa ki pati ni bak het he ki to ki pa ku mama singa khat ka bak het be nun chu a hi le MBBS la hum chai hin zizo wa post graduation la hum bol ki ti kumbang sat post graduation hi la hum bol ki ma hi lo le in between a gap o men bang tin le la gen thi ji kong don ma chun ne phat ba gen ka tin easy like the MBBS bol lai elo le prepare taking a new advice ka pi nom chi le postgraduate bol na ding a hin MBBS zo a prepare lo di MBBS zilla ya prepare di hi doi ka doi sak ma jinga baken dana ka gen gol khan ni dang lai chun MBBS zo le bukim ki sama ma jin operation le ki bol so ke ni dang a chun mo surgeon kel lo MBBS zo le chu bachelor of surgery hi je khan ki bol hi veka le tu lai chu specialization era hi yekin ji khakun hi talo je khan specialization PG bol hi apoi mo ma jinga ye ka chun ji lai te MBBS ai lo le tu azil lai te dinga chu MBBS zo hi preparation hello win MBBS ji lai su hin preparation bol le phakasa bangjega I namdang ho midang hon mainland hon bangjega PG mu chat hem tile amau thu khi a hoi ti kai ko amau hi preparation guidance hoya so le amau in study material hi MBBS asin so hi aki collect betu ma preparation hi ki panita I think tang mi chu ke example kem gel experience doina je khan EHF well kala join tam pi mun tam pi kala sema ni ro khan all in PG zil hi a hello thelo ti a all hong ki pat thak so le zil cha hong ki no a hi je ka chun MBBS zil lai hin PG zil de hi a next step in koi masan thei le chu hoi ma jing de hi chun danang gyal bolen PG zil na ding hin ke gap tam pi oma so pi experience la nei sa ka hi le ne kong PHA ka set ma khan kong preparation kong ki pan ran cha khat ki nei ta le motivation factor khat chu le kaloi no agency hi ama khan chi in la ken in sung len kolka ati ko ba gele hi le ji to bang mo pan pi tu ding ti den support ding kha lo le chu hak sama ma jing de in lam mi fa hina chu PG chu anu mai pu in lam encoding in lam na ke encoding kha ji khan hoi takin kala zo thia PG hu bona ding khan kam dang am je ken hak sama ma jinga kum thu ma hi aki bol kha kum thum song khan thesis ki chi ka general duty ki bola jot le kha ki sima ke dik hi le ke kasimna hi le DNB hi Diploma of National Board to a college ho to ki bangla question hi le all India general bakat question ki facing ken derudun kala sima hi le exam chu molana azada kala bola mo MIM sa katina tun exam chu le practical le college chu ke bo ati le mundanga to I wakel chu hak sama ma jinga je ka chun
din bi lu di haksa hele sim le haksa hele ki signa chompo hoi mama yinga he tu ka geng no chile PG gym na ding hin MBS apat panchonga ya chule PG gym na ding chu kukal le ti tak je loin chu haksa asit to MBBS apul to ye le asit to akito lo jekin haksa mama jinga le ka thim zo se le mudik pu yek chun kukal tak taka I bol lo chun haksa tu surgery le vaken golin thintang mi le to mama jinga vaken son kileng bangje ka jewa hi ka udem ti le kolgama kala se lai chun tampi la ki khoya operation lo se le ki bola ka mentor ki dem ka guide tu chu le CMC belora topper hi mo ka bang pa mama jinga aman ina guide na chun ke re hi le ni to goal facility skill ho hi nei le ka gam ten bang ti golin apa chum pi den ti kha all in hung pi nga mo ka bak gele li je to goal skill kha 18 ta mi lo atang pi chu bakhat phai pat mi ai lo le phai lo mi so to hi je pat khan kan etema ti tai te no je pat kha hung pi nga hi chun experience ka short pi gap le ka PG bon na kha ji ka experience wa ka PG ka bol khan surgery kha chu ka boi ta pu ka le kha simna to ka thesis be kha ka boi pia bagian tamai mai len ke le ke bak ki praise di tina hello first year chu ken laparoscopy keyhole surgery ka bol pan dina ajik chban te le experience je khan mo tu lai chu le third year azo di kon le akhoi sak le boi patin chalin first year chu ken keyhole surgery ka bol parita je chun kong pot da PG ka zo chun chu keyhole surgery chu kong pot da Churachandpur kong chun kabol pa yinga ma je khale a gap khan le je khan experience kan pi post graduation la hung bol na MBBS la hung chai ke but post graduation process chu thil tam pi la sacrifice he mo ze la sacrifice pe pi la win the better half mo la zi in le na sa taka hung to sot na zala pathin pi na to ziting hung tum da hi ti chu a ki het thai zikin ki pa kum tak se da tu head surgeon lahina to mo head of department surgery department lahina to kitonin surgery ne ka detail in azik chu ai le menating in surgery itia hi le chu operation ki at hizinga hi mo ne ka detail in le ba hil thaidim surgery iti phade hi le ta pe ting ta te chun at lam chu hizinga mo le tu nidang laya surgery igel te to akibang ta po ni dang chun surgeon chu hi le naw le at yang ma apoi mo hi le gulam about hi le sim jeng hi tu la chu branch chum ta le atang pi ke khoi jeng surgeon lam pa hi tu advanced dung zuin operation le minimal invasive surgery kiti atang pi chu ni dang lai chun ajeng na chu ki adok se atang pi het hi ding chun tu lai chu ai thei chana na lo ke na mun le neu cha bol na hunai ta ek chun ki hole surgery ho bang le hong ki bol pana Churachandpur chun tu hi le hovel ga ma chun chu ki hole surgery ti chu chabin asuk bang na mo neu cha ti na hi tu lai dik chu ho chum tu lan min robotic surgery ti ho le ta robot dapat galapat mo chu ai ga ma chu ki ban panai pu le surgery lam pa gen phal le chu jilam chu hi ki branch chu hi le tang pi chu gilam pa tang pi mo ki bol chu gulam pa orthopedic surgery ENT oma gynecology oma chu le surgery le subspecialty tam pi oma chu ai thing ta mi chun ki he chen dai lo je kan ai approach le thil tam pi bang ti surgeon hi ji chu a thelo ti dan de mo gainula ma naw bu pai de ho chu le ki bol hi ma jing so pin tam pi kala bol se ka hi le
tu specialization hong tam tak jekin ne cha cha ki pai tha ta pi chon gilam ata pi no ahin ki concentrate de mai chu tu lai ki pa ku ma khat in general la ka bak dot nom choi hi le ken le a perception ti di ha mo hi atang pi in iki at hi le side effect ti cho later on in life the heart a week ti vel au ma hi akilau pi surgery ti phal hi le mizo se hi amo kilau sing amo ji chu neu khat viewer ti ading a le dam lo aki at dinga lau ti ading a le neu khat mo la bak advice nom bang ma side effect a umem a umpoi ti hem leiba get big thei di ke le lau ma ka hi je ka khong to de adik thoba surgery ti phada hi le na ita sadinga hoiro ikoi sading le ita sadinga dam thenan sukhat he ahi chu surgery chana bol chu le jina na ka asung hem he a tumor bob hem elo le gil pi bang hem mo tio ka sim phat lak do pai bang hi atang pi chung je operation bol na hin operation ki bol phat hi le bate a patient ti ta adam lo ka ki thi saka mo dam do ki pe ho hellowa na lo hil na ki bola ki pai hi ji adam do ki bang kha chom ka zo le agu be phal le be yeng hi mo so le operation ni bola hi le agu ti chu I at na chu ama home te ding hi ama home pen ka chu ikisu kha ge le chema ya kha ge le ama ha chu ma I chu adak chu te te hi mo le 18 tang mi chun hi le khabe ikya de hi le ina na zo se kha ikya na ki mo se ka mo ki thau hi kha ken chu tang pi chun dik ka sapu ka chau pi lo ti ho chu ina na ki pa ya mo ji adam do ki ma ho le ama half life mai chu dam do hi agu ki chai hunum le ine ku hin ik ka lu hi I system ha alu da chom khat jo pha le mo izuna hem ele ka me port be kai chu I kha I tak sai de nei tu so le ina no se hi ji I kya ji ge hem I nek ji hem hi ngo se ka ji khai lo win I a ji ga chom khat jo wa ka chaw chaw yin ti le chu thil dang na dang hem ai lo le problem dang hem din ka gen cha ku ti le chu doctor consult chu hoin ka sai ki pa ku ma zinga avelin surgery chung changa Dr. Pan head of surgery department in again big him pi de lungmong cho ma ding in ka kim cha surgery ki bol je kana na dang hung pong se ka hipo atang pi a ki ngo kha se he mo ji chu tu ni Dr. Pan hoi bikin again sit big avelin ki pa ku ka hung gen ki ji ting la hung tung na process hin lung ki na hi lo le ka hai ta de o ti ut na lung thim bang la hung nei kha em a process mo ne khat e ba gen pi kai le chung ki pa ku mina ji ke gen ma chung ka simlai hi le ka zulai hi le pa chan na ma e pan pi tu kan no pa hi sab chum te hi ka ji hi ma dang te ma well wisher te ki pa to ka wak gen no ma ji ka don mai hak san na ki chu any profession in ong beka khata chu anom dik a ho ji dik tium ko le medical lam ke ka hi ji ka ge nei ko kamu dan chu profession dang to ki ba ko ji chu hinna to ki sai hi je ki bol khel om the ma bol khel le chu a bol khel hi le chu hin ko cha nei ma ya ma ye ka chun struggle tina hi lo le ki lung ki na hi atama ni kong gen ma chun simlai bakti leng iki preparation simlai to hak ma jing ka bak gela MBBS syllabus ku I da hi le no le have ek latin course any professional course achu Guinness Book of World Record hak sa pe na kiti dik din ka ging cha ajik chu ba semester jo se hu le kha ku isima hi e da hi le chu hukul umma ma jina chang le loi te king ka gen se go ji tuon kisim le IS thum le be ki paso bai tin ne ka ti se go IS ngam chu musit na hi lo in ma hak sa dan sim dia tam dan gen na hi ji akisim lai chun an ki bol se chu hi le
chu preparation hi bang tem tele last minute prepare me ka hi chon thakhat al le kisim pan be be na lo kal ni zo ve le chu dana lo le gen go li imut lo ke le isim yang se mo achang le ek book puma isim chang tam ma jinga to chu bang jing tele kukal na tak tak om lo chun chu haksa ma din ka gin cha MBBS nom taga nui hi he ba zo chu ka he pu ma ajek cha haksa dan chu gen na hi le haksa itia baku pol di choi pu profession hoi ta ka hi chu le agil like gen atam thei chana ji profession i lu chu ka doi sak ma jin chon PG wak gen kitale PG sung hi ahak sabi na chu bangin tile department khada hin PG hi phada hi le ama sa pen ku first year ku thesis collection la bang bang ma ki bol na chung chuna department jo se ku a ka hin tin amo na jo se le ki pe bang khat na se jo se le ki pe second year ku le ka sing third year ku chu operation api bol nga ya ayek chi ipot phar hi le confidence ni le we ka chun a course da ida hi le ahun ya chom ma je ma je khan achang le chu bang profession na ki lut kha he ka ti chang chu atam ma je hele na ka gen gol ka new la ya pa commitment ka la pi khama bang ti le ken ka society he ma hi lo le ma ka ga ma ding bang ka sem the den ti kha je hi khan khala tu ha ma ti tai ti je ka chun tun le ka sep sung achang le ka ger se ga jito golin haksa tak main ma le ke sem le profession da an lu le nom ke sama ma je ka ti chang chu tama ke le zo ka chu aw ni mi na chu di le hoina chu le patient kat i bo i ana i ada ang da ma ji satisfaction ka chu is priceless na ahimaya pathina le ki pa ka chu satisfaction ma am kha ba he adang to te thidin ka gin chapu chu thebak mu da nahi chun ji medical hi chu aboi umna chu profession danga ahakiti lengle ahunam pu ma imu u phale na se ngaya ichi u lo phale chi ngaya chun family life less of ma ma jenga le jo ka chu ne gen golin ini jate kan kalau family support apa yang mama jenga achang chun tam le ki pak na hi hello satisfaction hi atam jok je khan ji discouragement ne cha chu ali ku se kama ke satisfaction om mama jenga chun ji like ke ku hitale ji profession la ti de chun hoi ta ga I bole chu pathin na sep na hello le pathin to ke na hi chu le profession dang to I bakte le adang chu ka gen se nai pu no medical lam chu asum lam ti tai ti ma mi him chu ina sep na chu lotin na hele chu ne cha stability hu min tin chu le sum le pai le hu poi mo sum le pai imu no hele medical lam khela thing tho di kam pu I chol na I gim na o kha sumin le zuya zo kha chu athing thawa pathin na se na pathin gam to le akime ma jenga ma chun satisfaction tak ta hi chu akimu ti chu ka gen I holim na ki pathin en tu te zo se zilai ya dingin zilai tam PAP doctor profession hi chu aki admire mong hi zing man le tu ni nang to iki howa hi le alul zi mo athakina ki he zilai tam takin le medical line ye hi a career dingo ahum choose thakki tu le kinep na len tak kanaya ki pa ka yung holim south him ta hi le holim an ma zinga adang khat ka wak he nom be chu hi le social activities ma ai lo le ko chu bla ma hit la involvement le eu khat hung gen big thaila chun ki pa kumina wak gen thai chu champion nan le wak prominent de wak gen thai chan chui le MBS ka zilla in All Manipur Tribal Medical Students Union MTMSU in President Kalekha tu wakhat
Sajang Lung Memorial Trophy kêu học bằng college kêu lập hụt được cái mà son student lama chule kala involved thawa July khan EU ho Municipal Union ti honle kala involved pa treasure of in the kala pu ti khan ang che tawa ye che ka supply in le social check chu Halloween ka mo pok na wa gen taman man hospital thak ki phuna ding hin Tripura hin ken pioneering bakhat na set na kala pu kum thumlam ye chon medical superintendent in charge di kai adik tara chu tu hi state ain hung lo le chu tak lama mo pok na lien tak mo di kai hilile ka gela chun kumtam pi gamdang ka sema tu hi chu inlam mo mi salaka set hone tai ti je ka chu jin na set na ha kom kai sa nahi tu hi chu silai lam da lang gen ko le ina set na je gen aki involve tak tai ko le i thei khampan chu ki panga Vaiphei bangin executive member ka ki thawa tu silai le ikam pan thei so so ki panga hille chu again golin ina set na je gen mo kana doi bangin ki involve thei po tu hin chu district Churachandpur district in Doctor Association he 154 160 well he might say their latest at Suka Chimpo ahung lu le jing je ken jen vice president na kapu tu like takin ko chol lam che hi le chu atang pi hun nei lo jen ka involve tak ko le nam pu chon tu to lu pa dan che kapu like kipa kumtak zeta ike holim hele khong ngai sang na lien deu zenga mundanga gamdanga position lin tak tu theilai la gam le nam la chi le nam la ngai na jika in lam hung ki le hi ti chule kawak het kit le ka hung ngai sanga khong ba chama ma zenga nang ta gol doctor ila nei kha ko hi me bang phoma mai hi wa pathin man som na lin tak hi ti chule mi pi te het tingin kawak gen dok doma azo chun zilai te ading in thwai thak mo bang plane no mem neu kha eva gen pi le chin ki pa kumina zilai te dinga thwai thak num chu tam pium le from kim dewin gen num kat gen katin didang lai pada kala chi pi ka success formula ti dem kala chi pi chuile desire dedication determination kala ti se ka tu chana le ka chi pi thul khat I bolding hi le doina mo desire ni ngaya bangzega medical lam kala tu him ti chu desire khat chu au khat ngaya bangkong helele I bang profession helele ji doina tak khani ngaya ji lotin na dinga chun determination ngaya determination na chun ile kha simlam kha ku kal ten ngaya ega chun is lotin na ding ha dedication I hun tam pi hi hoi taka thim ngaya jo se apokhom tu titaitin alotin tu chu pathin hi pathin to panlo chun bama lotin na tak thim poi chu zilai te king thong gen kipa kuma ma zinga sir tu ni zilai te admin le advice man tam tak le pi thu man tam tak le gen pi ka you being here with us today and sparing your precious time is a proof of your love, support, and encouragement. Thank you very much, sir, for your time. And atop na din kawak gen benum cho hile sir pahi, Dr. Pahi, Zillai General Headquarters, Noya Zillai Educational Foundation member poi mo tak le ahi. Sir kipa kum tak seta lahon mantam tak lehum pit sikin Zillai te minin abelin kipa tu ka hungena tu hin I holim no ma jing le tu ni adi yen si chan chu hintin pathinin nang le insumi te hung pizel hen la na set na le hung lo tin to zel pa Zillai official YouTube channel hi like sharing subscribe was it hit you